كان هجا جارك دين برانبري وانا داين برانشا أردنغاري شوا أند برداومية برتوكا رفا آمادهی یک دانه شوا ده وقت بشه سیام سر قطع آویج راوسیابون شوا وانه می پیشیل سر تفجر آوا دریایا و زریای آن اوکانیو سابون شوا وانه می ایرو امی وان تفجران بردوام بکن شوا من سر هزایان جی تفجر کیش و بکیش امی راست شخوا كما دوانه چونجي دانه چوما ديار كربو كو التفجرين آوي بسي آوانا تفجر هجاني هي أقو بس تجي خد هجا أو جي بيلابو شخوا آوا قوستني هي شخوا أو جي شبيل بو جهكي آف درجة هكي دن أف تفجر هان بجين في تفجر في نابيكتيني في تفجري شخوا يا داسيم شخوا ام بیشتر یا گرکه یعنی جی آگو دوباره دبه هر دم دهمان دمیده دهمان دمانده دوباره دبه او جی کش و وکش جبولو ام جی شوی بویرا ام بیشتر رابون داکتنا آوی یا گوال دریای و اوکیانوس آن جی زریای چه دبه جد بیشتر ام جد به کش و وکش وقتی پناسه ام کارن ولو دینن یعنی کار بیشتر کش و وکش رابون و داکتنا آوین دریایان با آوای کی گروک یعنی دوباره کری رابون داکتنا آوا دریایان بآوای کی ام بیشتر گرک یعنی دوباره شخوا سدم سرکه ین و تفجری چنه یعنی کارگر یعنی سدم و ین و تفجری چنه شخوا سدم ین سرکه ام بیشتر شخوا الپراباجمنو هیفته هزا هیوی یا هزا کشانه هیوی ام کار بیشتر کشان هیوی کشان روکی وشخوا دوا حردوا دا هیوی دوانش خوا ام بیشتر هزا نافروی هیا ابجی گلیدایی بنای شخوا انتظارن هزا هیوی بهتر به باندوره هزا روکی کمتره وگ باندور جبر هیف روک کلکی دوری هیو جهانیه آب باندور بهتر ام بیشتر آگو د باندور الآوین ارده که اوجی بهتر هزا کشانه هیوی چوا ابویر چید ام وی آوایی کارن شروع بکن ام زانش خوا که خوا هیچ گرتن واجی ما افجی دوباره کربو یعنی ما افجی شروع کربو دویا وایدو گاوگ هی فروک و جهان دکون راست هفته یعنی چی نکم راست هفته دماکو ام بیشتر هیف الآلیه کی ام بیشتر جهانی به اب آلیه جهانی آوا وی آلیه جهانی آوا گل وی آلیه به چاب به و بربه ام بیشتر و بربه و اب آوا هانی بربه هیوی و بکش و رابه بی آوایی جبو هفسنگی وگر آویم بزن آورونه جبو هفسنگی وگر چوایه هزار نافروی به آلیه برواجویه و دهل آوین دن ین آلیه دن ین برواجی بینا اوجی دیسا آوا هم بهرکه آنجراد ی آوین دریال آلیه دن جبو هفسنگی چید جبر ورل جبو هر دو آلیان ام بیشن کش چید برابون چید به و آلیه برواجوانال ویده که ام بیشن و کش آنجی
داکەتن چێ دەبێ بەر ئاوا بە هەردوو ئالی بە دەریایان دەهەرکە ئالیین دن vî awayî derkev holê. Ji xwe di heman demê de gava heyl vir be jî ev jî pêk tî. Em ji vê nadibêjin vê bûyerê em jê dibêjin kêş û vekêşa li vir kêşa mezin. Em vê nadibêjin kêşa di vê awayî de ev vir kêşa mezin tê gotin. Her du alî kêşa mezin. Çima mezin? Em karin vir deyên çima mezin e ji ber rok jî alîkariya hêza roket keve ser hêza heyvê de mistir dibe ji bo kêşana gelektir dibe av vêtir têkişandin. Ji ber vî hawayî wê vekêşa wê jî wê daketina a avê li vê derke wê bêtir be. Ji ber vir geleke wê bêtir here wê dakir. A mezin kengî ve gavage rok û heyv rast hebbe. Hêza dikeve ser hev û em bêjin vê awayî çê dibin. Gava heyv çi di vî alî be çi li vî alî be ango çi girover be çi em bêjin gava destpêka hemehê gavanima tê xwayînê bê derkeve wek gavaneke ya pêşî berî wê na yan jî gava xuya be weke di nîvê mehê de her du em bêjin çê dibin. Di rewşadê de bûyera de ya biçûk li vê derkê heyv yan vir. Yani dibe her du rewşa de li vê derkê em bêjin rok çawa dike hêza heyvê kêm dike. Hêza heyvê kêm dike. Ji bo rabûnek biçûk çê dibe li vir. Rabûnekî biçûk. Ji xwe ji bo jî di aliyê de gavak nevir be. Di aliyê de weke hêza navravî li vir jî rabûneke biçûk çê dibe. û li vê derkê em bêjin kêşanên dîsa ve kêşaneke biçûk çê dibe her du aliyan. Eva nalibe her du aliyan. Kêşa li ve her du aliyan ve kêş. Çi heyl vir be çi ev em bêjin ya biçûk kêş û vekê ya biçûk li vir a mezin. Em karin bêjin dema ku rok em bêjin li ser goşeya tîk bi heyvê re çêk. Çi dike hêza heyvê kêm dike. Ji bo wê kêmtir be. Ev e piraniya wêne her du rewşên got ev kêş û vekêş çê dibin. Ji xwe di rojê de ji xwe em bêjin weke dema wêna dema vê bûyerê çi ye? Di rojê de du caran her rojê du caran li deryayan çê dibe. Çima em zanin ku roja a heyvê 24 û 5 xulke ye ji bo her em bêjin her rojê du caran a bûyer wek dibêjin em bêjin dikeve pêş. Ji xwe wexta gavake av wexta kêş û vekêş çê dibe em zanin ku av diherike. Yani gavake ana li vir kêş çê dibe wê av ji vir biherike vir. Gava vekêş çê dibe datkeve av ji vir diherike. Ji bo em bêjin ji bûyera ku av diherike gava ji alî vekêşê de em bêjin bûyera herikîna em bêjin rabûna avê ye û gava vedgere em jê dibêjin herikîna em bêjin bûyera herikîna daketinê ye tê gotin. Ji xwe ev jî bandorekî li benderan dike. Ji xwe bandora vay bûyerê çi ye? Eva çû bandor dike ji xwe berê me di wanaya çû jî me anî
اما او بيجن ما اني زمان شخو وكا باندور رو ارد تشين رو ارديا اوينين رو اردي شخو ما اواني زمان شخو قاوغا افد رادبه ودات كذا اف باندور البراوان دكا ام بيجن خيز وكفرانتينا يعني وانا بخرد بيت في اوايد باندور لوا براوان دكا رو ارد اشيوين او رو ارد تشيدكا تشك دي هيا البندرين ينكو نزيكي ويناجي تشاو قاوغا اف دات كذا وغدوجين قاوغا اف بالي دات كذا افايا تشاوات او بقرجيا بندران و ام بيجن باقش دكا باقش كرنا بندران بندران باقش دكا همجي جوات آلیه چاندنیه ده و چونو هاتنه ده وکه بندران جی آلی کاره آنگو ام بیجن آف گاوا رادبه و درباز دبه دکاره ام بیجن هن باجارنگو لسر چمانه لنسر کنداوا بخونه دکار آف بگه ورو و کشته کارم بگین وامن دارن مینا که ویش خو باجار بصرایه لباشور عراقیه اب تشتی پیکته ام بیجن آوا کنداوا یاکو ام بیجن رادبه کشته بوی آوای دکارم بگین تا باجار بصرایه گوگل کی دوری کنداویه يعني وشاندنيه جي شخوا امبيجن استا آوا بن عرضي يا فادر عرض خاغا بلندكا ودقي دستايج بو شاندني يعني دكارن بيجن وكا بازرگاني وكا الباندران وشاندني جي وبازرگاني هيساندكا هم افدانا وان زویان الفادرا هم جی چونو هاتنا کشتیان الفي اواي امبيجن هيسان دكا ب باندورا تاكتن رابونا افي شوات شكدي امكارن وك باندور جي بيجن شود اواي هنا امبيجن بيكاتي ويجي بيك اينا ويجي هنا لقلك ولاتان كيما ليد في اواي ده امبيجن ولاتي هولندا يدفرده قالكي امبيجن امبيجن خستیواره کرداری یعنی پراتیکی ده بیبرگو هولندا امزان ناوی بخواه یعنی ولات یعنی عرضه نزمه جبول دو آواید قال لك جاري آف درباسي بجاهية دبا جبولو بند دندانينا دوا بندان ده ام بيجن جوك تشيكر نجبو آف درباس با لبشي آف درباس دقرن و ادخل آفيد خن جوك هذا جو بهيستين وشخل بهيزان لورجي لدشلية ين ام بيجن ين امبيجن ين ارديش يعني جناتورات كذا وكهرباء يعني كهرباء افكارن هن ولاتان وانا داواي امبيجن تشيكرنا كهرباء دجي هاتن كان اشخوا افايا براني اشخوا امبيجن هذا كيشو وكيشي يا تفكرك غرق ج افندريار اشخوا كبرسن خاندني رابون و داکتنا آوی پناسب که مگوت او بویرا کو آو به ته هلدبه و داد کوا جرد بجن بیم کش و وکش شخص سیم بعد دیار دیان و کرابون و داکتنا بچوک مگورابون داکتنا بچوک دما کو روک ل وق بجن به هیویرا ام بجن گوشه کچه که هزا ونا کیم دکا هیویج بولو کش بچوک شدبه و گوا شخويادن جي بزن مقالا مقو روك وهيف تكفى همان راستي دب عرديره دفرد روك هيزا هيفي اوك بيجن بيدردكا تشيبونا كندافن فرش خو تشيبونا كندافن فرهم مدباندول الجوت قوا كو اف د قليين كو د كندافن كو ام بيجن رابونا افي تشدبه اف اشخوا دفرد ام بيجن نبچی کنداوین یه برفرش چه دبن جبر آوا رابونا آوی یان د فکشانه آوی واخیزه وا پاکش کرنا هانی بخورد شینه و کنداوین برفرش چه دبن نبره هرکینا رابون و داکتنا آوی ده هرکینا گچه گش خو مگود دما کو آوی جبر ده هرکه ور آنگو ج آوی جدریای آو ده هرکه بجاهیه خو مگو آوایا جن هرکینا رابونه تیگوتن و یادن جش خو قواقي أفضل كذا هركينا ذاكتني أبا تيقول بي أواي أبين دايا وانيا خو من كيف غشيت